Asasesikhathini emelele temidlalo ku-Ace the Coach podcast show basathi ukuthi nje kuyimela sonto imidlalo ebamnyeni iseciseka kanzi-ke esiqale ngalo yona indebe yomhlaba iqalile-ke ekugcineni indebe yomhlaba yango-2026 yona i-FIFA World Cup lebanjwe emaveni amathathu iMexico, iCanada kanye-ke futhi neliqembu noma nje nelive lapha nje lasemelika beqala ngqa emlandeni-ke we-FIFA World Cup ukuthi nje ibanjwe lemaveni amathathu iqala usukwendeke lokho ukuthi iMexico ihost emahlandla amathathu ihumbuse ka-hosta before yagcina unyaka 1986 la iqembu lesivila se-Argentina bawina khona i-World Cup bahola engiteko Maradona kusho ukuthi iMexico nayo yende emlando ukuthi ihoste ama-World Cup lamathathu kanti-ke futhi iMexico iphindza yende emlando ukuthi badlale imidlalo yokuqala ukuvula indebe yomhlaba emva bakwenda 2010 ileqembu lesivile Bafana Bafana kanti baphindza bakwenda futhi again bobabili itolo kepha nje azange uhamba kahle iqenjini Bafana Bafana badliwe amagoli lamabili eqanzeni kanti-ke balandzeli abaningi beqembu lesivile Bafana Bafana bakashabulanga ngesinqumo somqeqeshi Hugo Broos emva kokuthi nje imemetele liqembu likhombisa ukuthi bekasaba bekaligwala saba ukuthi nje ahlasele eliqembu lapha nje leMexico ngoba bama-host ubonile-ke udlale ufake abadlali basihlanu elibadlala emuva pizza futhi nasesiswini ufaka ama-defenders lamathathu defensive midfielder bese wafaka abadlali ababili phambili lapha nje labagadlako loku ibadlali bakafuna ukuthi nje mabakhawutha bese basebenzisa manje la Foster kanye na Reynas kepha nje ekugcineni bese Big Five South Africa ihluleke ukuthi nje ikhone kuba ne-rhythm ekugcineni badliwa angathilodi balenzele-ke bakhalile futhi na coach sashe badlala besetulu lebende kahle sizile Fakers lapha nje bo-Apolis bebangaphandle ebhenjini bangaphandle futhi Mfukeng the full 90 minutes sangadlale bothaphela Maseko badlali lebane esasaza leli inhle bebangakhona sibahluphe iqembu lesivile laseMexico special Mexico ukuthi libekwenda lokutheni kole mabili bawushayile ekube baphutha iqembu lesivile Bafana Bafana sembeke ukuthi umdlalo wesibili utolungisa amaphutha akhe emciceshi kepha yena after le game bese wabala ukuthi kude la kubonile kwende kabi ukuthi iqembu lakhe idlala kahle kakhulu nedi inkinga ukuthi azange basebenzise ibhola kahle mabayitholile sembeke ukuthi umdlalo wenzelako ebotewena kahle umdlalo wesibili ke sibonile nalapho nje iqembu lesivile lase Czech Republic baqale kahle isebenzisa sibili bashaya igoli kumdlalo wabo iqembu lesivile lase South Korea ekugcineni yabuya South Korea yashaya igoli lenganisa ekugcineni bese bacuba lapha nje nga-2-1 kumdlalo wesibili kusho kona ukuthi nje i-South Africa isenkingeni kanye futhi ne-Czech Republic kepha nje imidlalo lenzelako asembe kwi-South Africa tolungisa amaphutha aqhubeka futhi indebe yomhlaba nje basathi ukuthi iCanada nayo lamanye amaqembu lama-co-host bevula ne-Bosnia Herzegovina namuhla kanze futhi lemi imidlalo khona lotoba sibuka ke lokho ukuthi utoba kanjani kuyo iCanada njengoba nayo itoba idlala ezima-co-host suke-ke kuyo World Cup stakeholder la ekhaya iyaqhubeka futhi imidlalo yema-promotional play-off ukhumbula nje iqembu le-Kaizer City seliphumile ku-race evathi nje badlala ekhaya i-draw ya-1-1 emkhathini weliviki ngalosithathu neqembu lapha nje layo leMagesi FC kusele wanyalo iqembu leMagesi FC lito bedlala ekhaya nemidlalo la wabo wokugcina ineqembu lapha nje leMilford kepha nje iMilford yona idzinga i-draw ukuze kusibangena ku-PSL nje basibabona le season leyo badlala ku-Motsepe Foundation Championship kanti-ke iqembu leMagesi bona bangawina ekusho ukuthi babiyela futhi kuyo i-PSL sathi-ke ukuthi yini sikelizele imidlalo loyo njengoba amabili macembu akhombisile ukuthi nje afuna kwenda kahle nje basibona umdlalo ube muhle kakhulu lemacembu lasadlalile so far sembe-ke ukuthi sibuka umdlalo lomnanzi sekhona lapho ekhaya kuyo i-PSL acubeke njalo usimacembu kufuna abadlali nje basathi ukuthi sikutransfer window baqeqeshi nebadlali abaningi bayamanisana amacembu lahlukahlukene kanti-ke mase sibuka iqembu lapha nje le-Kaizer Chiefs liqhubeke njalo-ke liyamanisana naseKhufasa Mabasa bedlala eqenjini Orlando Pirates ukuthi angahle ajoyine iqembu le-Kaizer Chiefs maqala isizini le after nje ikhondleka yakhe neqembu Orlando Pirates iphelile khumbula isizini lena kuyo i-second round bekabule seqenjini Stellenbosch kepha nje after lapho bese lamtetela iqembu Orlando Pirates kanti futhi-ke Fakers baqeqeshi ababili be-Kaizer Chiefs libe ma-co-coaches lapha nje Khaze utoba maduzane nje utoba amametelo nje umqeqeshi omusha weqembu lapha nje leSikhukhune United emva kokuthi nje iqeze isizini sebede coach emva sibaqoshe lapha nje Rethinta kanti futhi naye isekela lakhe lomunye lapha nje Ben Salel naye lomunye nje lemaniswa neDurban City kusho konke nje bente kahle eqenjini Kaizer Chiefs bathi makhethile lokusho kona basibabona baqhubeka kuyo i-PSL season etako saselapho futhi baqeqeshi ke loqeqesha lapha nje iqembu le-Golden Arrows waqeqesha iqembu le-Sundowns lamuncoba mnqithi naye lomunye ke lonto bashiya iqembu le-Golden Arrows maphela le season le mayiphela inkoleka yakhe enyalo end of June utobe senje uba i-free agent kanti uyamanisa ke naye ukuthi ngahle simbone lima amaqembu ku-PSL noma aye lapha nje ngeshare kanti futhi basekela bakhe
Musaphela Nkulu tobe ashiya iqembu kaye futhi bobabili lapha nje nakhe Sodi Hash nabanye futhi betobe bashiya lona leqembu lelo asathi ke ukuthi kuyene kade kulo iqembu libafana basithele kune Arrows after bangenile kuyo i-top 8 batobe badlala kuyo i-M28 ekusizini letawo sesikhona lapho futhi eBoleni nyawo sikhuphuke sengesheya Tamba etulu lenzabatala phanje nte Jose Mourinho usobuyile ecenjini Real Madrid khumbuthi nje waqeqesha before wena mlando waphinza futhi awina ileague nge100 points asaqeqesha iqembu Real Madrid against Pep Guardiola lapha nje kuliqembu leBarcelona ubuyile ke ngenkoleka iminyaka emibili with a year to extend asembeke kusinje utwenda kahle khumbuthi Real Madrid sineminyaka emibili kulezelana solo bahluleka ukutholana inzebe nje basibona nanyalo baphinza futhi basayina Kylian Mbappe 2 seasons endakahle yoshama goal ke manje bahluleka ukuthi bawine league asathi ke ukuthi kulenza kwakhe Jose Mourinho lesalicembu ukuthi siphinzele indakahle khumbuthi ukuthi lapho badlali abanyeni beReal Madrid badlali labane status badlali futhi nje basezingeni setulu kanti futhi ene dressing room engekho kahle bane status lesetulu because bafuna coach utokhona saba manager that's why lapha nje Florentino Perez alanze yena futhi lapha nje Jose Mourinho Ngithatha khona ukuthi alungise lelicembu alungise nema ego alabadlali basetulu babala bo Vinicius Junior FKS bo Kylian Mbappe lapha bo Valverde nje basikhumbula uphinze balapha nje Valverde ibana Chomeni bashayana ngedibhakela kusho kwenza nje ekusika ka Jose Mourinho usabuyele iqembu nje basabuyele kathi futhi khona lapho ke sibonile sabasayinile badlali bathathu FKS lapha badlali babuyile labadlali emuva Konate lobuya lapha nje iqenjini Liverpool kanti futhi Dumfries lobuya lapha nje iqenjini le-Inter Milan kanti futhi Matuzane sebavumelene nemidlalo udlala seswini lobuya iqenjini le-Man City Bernardo Silva naye futhi walapha ngokutalwa wasePortugal labuya khona futhi yena Jose Mourinho kanti futhi bayamaniswa nabadlali abaningi Fekasi emidlalo lapha lephinza futhi uyashaya amagoli iqinjini lesivila se-Argentina lapha Julian Alvarez sebabekile vele imali lenga 150 million ukuthi nje bafuna kumsayina kule qembu le-Atletico Madrid kanti futhi lemidlalo loyo bakayimaniswa futhi leqembu lapha nje leBarcelona kanti labanye abadlali bayimasela iqembu le-Real Madrid fekhathi imidlalo eChelsea lodlala lapha ku-left back lapha nje Cucurella naye nomunye ke emdlali kanye futhi naGuardiola udlala iqenjini le-Man City kanti lapha nje umdlali lapha Rodri naye bakayimaniswa ne-Real Madrid kwanyalo after sebasayine Bernardo Silva sokutholakala ukuthi nje tobe sachubeka ahlala lapha nje iqenjini leMan City tosane inkuleka lesha lapha nje Rodri kepha nje ngilo ukuthi iqembu leReal Madrid bafuna ukubona show ukuthi le season le baya compete nje basibona basayina abadlali lebasezingini lesetolo nje babona nanyalo esebachubeka njalo kanti base suka eBoleni letinyawo selapha nje kumthako wetinqolo weFormula 1 solo yenteka letimanga lesizini lesetulu 2026 bokucala kwenteka futhi emlandweni weFormula 1 ukuthi the first 5 ema race awine umuntu munye awina lapha nje nguKimi Raikkonen lapha nje umdlalo nomnyaka elolona 19 years emqhube enqolo le 19 years lapha nje weqembu lapha nje leMercedes since iqalile iFormula 1 onke lema race on 5 awina nguye iyaqala kwenteka lokho since yabakhona kaze lebela sonto le Sebasibuka ke kusithi bachubeka ngerecord lakhe nje batebela balapha nje eBarcelona eCatalonia lapha nje kuyo iBarcelona Grand Prix lapha nje eCatalonia lapha nje kuyo iFormula 1 asembeke kusesebasibona timanga again kuyo iFormula 1 sebasibuka ke endatukwenze bemhlaba nje basibona ukuthi kunyele unekalako eWorld Cup sibuke ukuthi kunekalani futhi lapha nje kuyo iFormula 1 kanye futhi nalapha nje kuma transfer news badlali abaningi bayamanisana amaqembu kanti futhi ke sibonile kwenteke nemlando Itolo ku-opening game ye-FIFA World Cup usekubeni ama-red card amathathu 2 ku-South Africa enanye yapha nje iqenjini leMexico kunyenti ke lokukhona sebesibukele belasolo esikhathi angisasangibuyela Coach kutata emidlalo ku-Coach podcast show.